चिनेवादेश देहदश श्रावण शुक्ल प्रतिपदा निसे भाद्र शुक्ल प्रतिपदा अतिथैगु गुलाथो पारु निसे यलाथो पारु लक्ष्यतक गुलाया छोले आपला दान धर्मयना पुण्य सञ्चयाई वज्रयान बुद्ध धर्म अनुसार थो पर्वया त छगो महत्व जागो पर्वया रूपे वर्णन्यना तगु दुसा थो पर्व बौद्ध मार्गी निवातेस दक्षिणे ताहकगु दान धर्मया निकथ हनावया जंगुदु जोजलपा नेपाल च्यानलले न्यावया जाछ न्यामसिका स्वयासना दिपी सकल सोकुमे फाज मेज पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा गुला आपला धर्म कर्मया ज्याझ त याई कथेकी गुला सेवा बनिगु थारनी तुत सधर्म पाथियागु भापूजा बनिगु पहित्य बेगु अथवा स्व बनिगु बिलापौ बेगु आदि मेमेगु न गतिविधि त याई थथे गुलाय छोले हनिगु थिथि रीतिथिति व परम्परा मध्ये बहित्य बेगु छोले यल गुइट त्वाया प्रथम श्री महाविहार्य सलहसाला बोइगु थल्या हिति छगु महत्वपूर्ण गुख थतेहे थौया जाजो सजिमिस गुलाया थिथि जाजो त मध्ये श्रावण कृष्ण प्रतिपदा अथेथैगु थल्या खुनु प्रथम श्री महाविहार स बया तैगु ऐतिहासिक थल्या हितिया विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु थुखुनु थन थल्या हिते नापनाप सर्वानन्द नृप जातक चित्राङ्कित तुलापौ पुलाङ्गो हलजोन दीपङ्कर बुद्ध अथेहे वसुच्चशील महाविहार स गुइथ अजिमाया प्रतिमा न बयातै स्वयादिस थय विषयले छगु रिपोर्ट नेवादेश देहदश श्रावण शुक्ल प्रतिपदा निसे भाद्र शुक्ल प्रतिपदा अथेथैगु गुलाथो पारु निसे यलाथो पारु लक्ष्यङ्क गुला पर्व हनी थो लक्ष्य दुने आपाला नखचख व जात्रा पर्व त न्यानाजोनी थो छगु कथया परम्परा ख नेपाल सम्बत कथ गुला छिगुगुला अथेथैगु महिना ख गोपाल वंशावली कथ गोला खगो गुनिला पाखे वोगु ख नेवया तगुदु वज्रयान बुद्ध धर्म अनुसार थो पर्वया महत्व यक्को हेदु अनेक दान धर्म व तिथि धार्मिक चाजो तयाना हनिगु थो पर्वे पहिद्य वयगु प्रथा व थल्या हितिया महत्व न यक्को हे खनेदु गुला जुइगो परम्परागत गतिविधि त स्वेबले थो विशेषना बौद्ध मार्गी तेगु पर्व थे खने दुसा थोए गुला कृष्ण पूजा व भिन्य जात्रा न दुथ्याना जोंगुदु जिगुदे कृषि प्रधान देख अथे जुगुली थो महिना किसान समुदाय गुन्जा कोचायाका अथेथैगु सिनाजा कोचायाका आनन्द कयाजनिगु समय ख गुला आपला धर्म कर्मया ज्याझो त याई गथेकी गुला सेवा बनिगु धारणी तुत सधर्म पाथ्यागु धर्म देशना भापूजा बनिगु पिण्ड पात्र थनिगु बहिद्य बेगु अथवा सो बनिगु बिलापौ बेगु आदि गतिविधि त याई हाकन थो लाया दुने पञ्जरा गुम्पुनी थल्या मतया जुग बौया फासवेगु आदि आपला नखचख नहनी थथे गुलाया छोले हनिगु थिथि रीतिथिति व परम्परा मध्ये बहिद्य बेगु छोले प्रथम श्री महाविहार्य सलहसाला बोइगु थल्या हिति छगु महत्वपूर्ण गु ख श्रावण कृष्ण प्रतिपदा अथेथैगु थल्या खुनु प्रथम श्री महाविहार स बयातैगु थल्या हिति नापनाप सर्वानन्द नृप जातक चित्राङ्कित तुलापौ पुलाङ्गो हलजोल दीपङ्कर बुद्ध अथेहे वसुच्चशील महाविहार स बोइगु गुइट अजिमाया प्रतिमा दर्शन याय नीति सोनिगया आपला श्रद्धालुपी थन वैगु ख
प्रथम श्री महाविहार्य नाम प्रसिद्धगु तडङ्गु बुस्तल महाविहार्य मुदे गया पूर्व पाखे सनसाल्या बया तैगु थल्या हिति बोज्या मेमेपी बुद्ध बोधिसत्वपी व कलाकृति न बया तैगु ख सियागु आसन व प्रभामण्डल देका उगु आसन्य देवने अमक पास लोकेश्वर प्रमुख याना भृकुटी तारा व आर्य तारा देवी पिनिगु मूर्ति सहित थल्या हितिया प्रतिमा बया तैगु ख तुयुगु वर्णम चापाल हादुम थुम अमक पास लोकेश्वर या त धर्मराज यमराज व जन्मराज न थ्याबुया अतेहे लोकेश्वरया पालेको स हितिया प्रतिमा छगु न खनेदै उगु हितिया हितिमंग न्ह्यने छम वृद्धाय मूर्ति वो हितिया जख ज्ञानपुष्य चौपी जन्मदूत वो कर्मदूत नायापी यमदूत पिनिगु मूर्ति तन वया तगु खनेदु सनसालय मध्यभागे श्री आर्यावलोकितेश्वर्या कास्थमय प्रतिमा लिसे छिगु दैनिक जीवन छेलावया जंगु हनजोन गथेकी कुली सुकुन्दा पुई पूजा भ क्या भ समय पिचा त्वादेवा सन आदि बयातैसा लोकेश्वरीय जख निम बुद्ध पिनिगु मूर्ति तन बयातै अथेहे सनसालय पश्चिम पाखे सियागु ख गया बहिदेव बजाया नीति दीपंकर तथागत्य मूर्ति देका बयातगु खनिदु याङ्गु वर्णम वस्फोल्य जवल्हा अभय मुद्रा व खवगुल्हा वरद मुद्रा खनिदु वस्पोल साक्यमुनि बुद्ध स्वयान निचामन वया बुद्ध ख वस्पोल दीपंकर तथागत या त नेवा बौद्ध मार्गितेस अतिहे श्रद्धा तयावगु खनिदु सिद्धार्थ गौतम साक्यमुनि तथागत जुइसिवे प्यङ्गु असंख्य व छगो लाख कल्पन्य वस्पोल सुमेत ब्राह्मण जुया जन्मकया बिजाबले नाप्पाङ्गु पतक दीपंकर बुद्धया समक्ष बुद्धत्वय प्रार्थनायना बिजागु ख अबलेहे दीपंकर तथागत सुमेत ब्राह्मण हे लिपा साक्यमुनि बुद्ध जुइगु भविष्य व्याकरण याना बिजागु ख हाकन सर्वानन्द जुजुजुया जन्म काबु इले दीपंकर बुद्ध व भिक्षुसँग या त पिण्डपात्र दाहन्याना दरबारे हे दीपंकर बुद्ध मूर्ति पलिस्था या त थैगु हतनाय संस्मरणे थन दीपंकर मूर्ति बेगु चलन जुगु खनेदु अथेहे सनसालय बोजा बाहेक बहिया पूर्व रिखेया अङ्गले 36 फिट ताहकको तुला पौन बयातै छेसा दिगु ख गुलाया थिथि रीति थिथि वो परम्परा मध्ये अतिहे महत्व जागो परम्परा थल्या हिति बोजाय विषयले छगु विशेष रिपोर्ट नेवा बौद्ध मार्गितेस थुकुनु या त थल्या न थ्यागु यासा थो दिया त यमराज थर्मय ल्यातैगु दिया रुपेन क्यागु या आधासा ज्याजले दिपाय इजितेंगुदु दिपाली पाहक्न थोय विषया पुवंक रिपोर्ट च्यादी फै उकि आया त पल्ख दिपा लिपा छित हाक्न छक ज्याजुले तस्कु सेनाचुना छिस सयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका निमिस थौयागु ज्याजुले गुलाया छोले हनिगु थिति रीति थिति वो परम्परा मध्ये पहित्य बेगु छोले यलया गुइत तो आया प्रथम श्री महाविहार्य सनसाल्या बोइगु थल्या हितिया विषयले तयारी आनागु छगु विशेष रिपोर्ट नेबाचनागु ख आधासा सोयाजिस थय विषया पुवंक रिपोर्ट
सर्वानन्द नृप जातक या त चित्राङ्कित या नातगु थुगु तुलापौ या ल्युने या वे यमलोक व सोदस नरक या चित्र बया तगु खनिदु थथेहे वसुच्चशील महाविहार्या कन्दकुटिया चोस्न सर्वानन्द नृप जातक कथ गरीब जुसान शुद्ध चित्त अतिहे दुःख कष्ट याना अन्न सञ्चय याना दीपङ्कर तथागत व भिक्षुसँग या त क्षीरदान याना बिजाम सम्यक भावनायुक्तम गुइट अजिमाया प्रतिमान बया तगु खन्के फै दीपङ्कर तथागत प्रज्वलित दीप्या रूपे अवतरण जुगु थ्या जुगुनी थुगु थ्या या त दीपावती नगर न थ्यागुया थथे याकचाम निर्धन लक्ष्मी थपुन काय वाक व चित्त शुद्ध याना यागो दान धर्म लुमङ्का थौ तकन येले श्रावण शुक्ल अष्टमी खुनु पञ्चदान पर्व न्याना जुङ्गुदनी वेक लक्ष्मी थपु हे थौ कने गुइथ अजिमाया नाम प्रसिद्ध जुया जुङ्गुदु थल्या हिति सोवने गुदी जुगुनी नेवा बौद्ध देश थुदी या त थल्या तका थैगु खसा थुख्नु या त यमराज धर्मय ल्यातै गुदिया रूपे न कागुया थुदी खुनु थल्या हिति दर्शन या नागुया पुण्य आपन दुधैगु जनविश्वास दु छगु थापु कथ मृत्यु परान्त यमराज थ्या न्याय निसाख्या नीति यङ्कीबले छ थल्या हिति दर्शन या नागु दुला थका निनी ह कथ पूर्वाचार्य पिन्स थल्या हितिया महत्व मोह मोजैमा थका अनेक रीतिथिति गोया अनुपम बौद्ध संस्कृति निस्वना तौगु खनेदु धर्मञ्जय यात्रा हिति थैगु खगो हे अपभ्रंश जुया थन्जलिया हिति अन थन्जलिया हिति जुजु थल्या हिति जुवंगु ख थैगु थापु पण्डित देगुदु थल्या खुनु सदानाप्पा श्रद्धालुपि व्यङ्गथुर दर्शन्य नीति वनी या त व्यङ्गथुर गागु थाइसा धर्मञ्जय यात्रा या नामन प्रचलित थो यात्रा या त थासा अतिहे पुण्यलाई थैगु जनविश्वास दु अनली यी बही थोरिया दर्शन याई थोय छोले थोरिया पूर्व पाकेचंगु एमपी महाविहार स बया तैगु खताजु अथे थैगु खतकुती आजु या नाम प्रचलित सुनेश्री मिश्रया प्रतिमा दर्शन याई थनले थल्या हितिया दर्शन याइसा मयालिपा वसुच्चशील महाविहार स बया तैम गुइथ अजिमाया प्रतिमा दर्शन याई थयालिपा तेताथुर चाहिली अनले लगथुर दर्शन यावनिसा प्यापुखु न छि थनले ज्येष्ठवन्न महाविहार तंग बहास दताथारी लोकेश्वरिया दर्शन याई दर्शन याना बहाया पूर्व उत्तर कुन्याजंगु यमद्वार न दर्शन याई अनली पुच्चथुर दर्शन याई थुपी मध्ये व्यङ्गथुरे थल्या हिति यमद्वारे दिवङ्गत चुपिनिगु नाम सच्चिव चापा ख्यधेवा चाकिगु परम्परा दु मनु मरनासन्न जुयाचनिगु इले उम मनोया हंस चाहिके यङ्की थैगु थापुदु गुकिया त सी चाहिके यङ्कीगु थका थाई अथे चाहिके यङ्कीगु विविध थ्यात मध्ये ल हायाचंगु हिति छगु न ख जन्मदूत व कर्मदूत देश व मनु ताथे हे मरनजुई यज्ञ ख मकुश्वेत उगु हिति यङ्की यदि ताथे मरन्य यी जुगु खसा उगु हितिया लत्वनिगु अनुमति बि मकुसा दुखा हे दुतमकासे छया है थैगु किम्बदन्ती दु तुकिया निर्णय या त मिसा आकृति याम सत्तो अनचनाचनी थाई यदि छुजुया लत्वंकल थासा व मनुया उकुहे इले मृत्युजुई मकुसा हाकन मानावै डाक्टर अथवा वैद्य देश मृत घोषित या थुङ्कान मुनि मनु त मानावोगु अझो चागु घटना त झिस इले बिले न्याना चनागुदु थथे सी थुङ्का हाकन मानावो पिन्स हितिवा ल खन थका पंगु खन नेनेदु थोय जन विश्वास याना थौ तकन थल्या हिति दर्शन यागु प्रथा याना चंगु खनिदु ताथे धागु खसा थो थल्या हितिया बोजा वो दर्शन्या मु सन्देश थासा मरनानु स्मृति हे ख अथे थैगु छिपी छनु सीमानी मृत्यु निश्चित ख थैगु होस तया चनिगु ख
थथे मृत्यु या त स्वीकार्यना जोनि फतथासा संसार्य दुःख बिहावेगु नपुचुलाई छिसा सोयादिल छगु महत्व जागो परम्परा थल्या हिटी वो यलया व्यङ्ग थुर्कावनिगु अतिथैगु थर्मन्जय यात्रा विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थो यात्रा या तथासा अतिहे पुण्यलाई थैगु जनविश्वास दु थुगु ज्याछो निवामसिका छित गथेताल अतिहे थुगु ज्याजो छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार मनुष्य कुताइले वो रिपिट टेलिका शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै भए कथ थुगु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड देना सोयादिस नाप थुगु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथा छाता सुझाव नीति सपुत एडिटर इनाप्यासे थौये ज्याजो स जी अनुसाना बैटेना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर सोयास नदिस सुभे